книжка «Государственные услуги в Таджикистане. Проблемы и перспективы». Министерство ведомств нашей страны, мне кажется, они сегодня... Важные свидетельства. Государственные платные услуги. Все виды услуг, которые могут быть, мы используем в наших документах. И на 16,5 учащихся приходится 1 конфликт. Наряду с этим, соответствующими ведомствами страны активно ведется... اگر در مجموع گپ زنیم بنهایت مشکلات ها در ساحه خدمت رسانی دولتی موجود هستند. سرکرده از پولاکی بودن آن، سرکرده از خیلی مرکب بودن آن، برای یک حجت پیشنهاد کردن یک حجت در کار می شود که باز شما چندین حجت های دیگر را پیشنهاد کنید تا یک اجازت یا تا یک مشکلاتی خودتان را حل کنید. سلامت ярмаркаи ҷои корӣ рӯйхат доданд барои почта кор кардан. ман موافقی